Id-direttur tal-kumpanija Electrogas Paul Apa Bologna ma rridx iwieġeb dwar il-laqgħat soċjali illi kellu mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat għalkemm stqarr li huma ltaqgħu madwar 4 darbiet. Dan ħareġ mill-laqgħa tal-PAC fejn kompla jiġi diskuss id-deal tal-Electrogas. Fil-laqgħa ġie spjegat li Paul Apa Bologna kellu shareholdings fil-kumpanija GEM Holdings permezz tal-kumpanija tiegħu CP Holdings, kumpanija li kienu involuti fid-deal tal-Electrogas. Parti minn GEM Holdings apparti Apa Bologna kien hemm il-kumpanija Gazan u anke Jorgen Fenech permezz tal-kumpanija tiegħu. Tul ix-xhieda tiegħu Apa Bologna spjega li wara l-ftehim prinċipali ta' kif tqassmu x-shares kien hemm qbil li Jorgen Fenech jieħu aktar persentaġġ għaliex kienet jagħmel il-biċċa kbira tax-xogħol. Jorgen Fenech was doing all the work and he requested that because he was doing all the work that he felt that he wanted a bigger portion of the project. Għalhekk. Yes. U għall-ebda raġuni oħra tgħid. No. Infakrek li taħt ġurament inti. Yes. Għall-ebda raġuni oħra. Yes. Ġifieri inti tgħid illi sa żmien illi l-kumpanija l-ewwel dak iż-żmien ma kienx hemm profit żgur, naqblu? Ġek. It was all capex, it was all money going out for the development of the project. Kont toħorġu ma daħlu xejn. Yes. Mela sa dak iż-żmien kont taraw li Jorgen Fenech kienet jagħmel ix-xogħol kollu kien il-leader ta' dal-proġett biex ngħidlek. Well, he was the leader, there was a team. If you want to say that he was the main person from the Maltese group, from GEM, yes, he was. Apa Bologna sqar l-idea tal-proġett bdiet minnu stess lura fl-2006, però spjega kif li Jorgen Fenech kien kelmu wara li l-Partit Laburista kien ħabbar li jrid jagħmel proġett bil-gas fl-2013. Matul is-seduta, il-PAC staqsa numru ta' domandi lil Apa Bologna, iżda dan għażel li ma jweġibx. Min introduċik għal Joseph Muscat? Nobody introduced me to Joseph Muscat. Was it a political, social event, or was it a private event like you were invited for dinner and kombinazzjoni inserta by Joseph Muscat? I refrain to answer. Organized by who? Hey, you have to answer. Hey. No, he doesn't have to. I don't have to answer, I refrain to answer. Min stilnek għal din l-okkażjoni fejn inti ltqajt mal-Prim Ministru? Sar, fejn iltqajt ma' Joseph Muscat l-ewwel darba? I think that is out of the remit and I'm not answering. Tiċħat li kienet dar ta' persuna li llum u Ministru tal-Gvern? I refrain to answer. Were they dinners? He's I am never not- discussed. I've never discussed it and I refrain to answer that question. Dan tal-Power Station kien l-akbar kuntratt pubbliku li qatt ingħata minn Gvern Malti, kuntratt li ġie kundannat mill-Awditur Ġenerali.